Khawvel chanchinthar le India ram chanchinthar thlir zauna kan ron buat sai thina min lo hlut sak viu thina kan lom thei em ani tun tuma po hian chanchinthar thlir zauna kan han buat sai le don ani a kan thlir zauna ma saber tura tan chun US President Donald Trump an Khawvel ram rang te laka chhia la ka ti san chungchang hi kan han thlir ma sale beranga Trump an Khawvel ram rang te nena US in sum don ton na chungchanga chhia ti san vak mai hian boro ka nei sang zela don tuma bi ki chuanin Donald Trump an chanchinthar alwa hianin China nena anin kar hi borok alien chhoviawa Donald Trump an China in US laka chia za somthum palia lo ti sang ve got chu April niriat chunga anin hnuk dok lo ni chuan US chon China bung ro then khat laka April ni so matangin chia za pali in ati sang don ti na soya hei hi China chuan chang letin China hianin engti kong main US in a chia an ti hniam ani lo chuan ke ni hian kan ti hniam ve don lawa an tia chan po China hianin China sarkar thupuang tu an commerce ministry thupuang tu chuan US in China laka chia za somnga ti san chu an do dal zel tur thu te le US in hetianga an rambung ro thon chu laka chia ti sang zel ani chuan a top thlenga an tan ve zel tur thu an soya China hian US hi an hlavak lem lo ni ome tiang konga hian China sarkar chuan US laka hian chia ti san chungchanga hian loman tum lem lawa ti chuan ni kum khan US le China in sum don ton na hian poisa an man ton hi US dollar tluk le ding on zanga samret panga hu ania ti chuan US hian China US le China chungchang hi han khai khin taila US in China tanga bungrua lak lu hi tamzo kan ni kum chung khan chu US in ni kum chunga China tanga bungrua lak lu hi aman hu hi dollar tluk le ding on zali somli vel ania China in US tanga bungrua lak lu hi dollar tluk le ding on za somli panga ani thunga chu wang chuan China hian US tangin bungrua la lutlem zo kan ni chu tiang ani chuan hetia China le US in kara in sum don ton na chia lak chungchanga in dona a chuak ta mai hi tunge hlok zo kong tunge hek zo kong ti chu hriat thiam a harviawa kan hriat renga tan chuanin US hian China hian be lam chi kan ti tele dam doi lam tele tuyal thei lam te thon chok tama China hian US a hianin a thon lu tam deuh zinga chuan smartphone te laptop te battery te in biak pona lam chi telecommunication an ti lampang chi te China hian US haina thon lu tam em ti chuan kan chan la po ama salama karon soi tong khan Apple iPhone te po hi US company ania ma se a phone an siam chu na tak chu China ramade ni chu wang tak chuan khami Apple iPhone te po hi China tangan siam chu ni mio wangin US a thon lu ngai dona khata tak khan US in a chialo lak teuh chuanin Apple iPhone man ka US a khana to vele mai don ni om tak ania khang te kha thilkal dan ani wangin China le US ina hetia sum don na lama chi an hanin ti sang ton vele hi US hian a tur zok thengem ti te po ngai dan oma maro chu China puina tur ve thina lai oma chan chu China kha thil siam tu Khawvel hin China hi hei toys kan ti no pang thil te le in lem na thilang chi te siam chok tam ber pol ania China siam chu ke ni rama te po kan lo rianga hei gas lighter cheng somman lek te China chuan an siam chok the ni khatiang ang te khan hi wangin an market kha US lama hral na tam zo kan mu lo chuan an tur ve thei do tho boka chu wang chuanin in sum don ton na konga Trump na ramdang Khawvel ram som ko vel bor laka chi an ti pung vak mai hi chu an ti funga ti fu lawang ti chu hriat thiam harviawa US a chuanin a hredeu tele hemi chanchinthara landan chuanin stock market te point a tur chhoviau nia ngai ania chu wang chun Donald Trump a hian mi puite hnem na lo tur ram mul harei lo te US dollar hi aron in vor kang dona in la lom hleang tiang zong te po khan thu a soya chu wang chuanin he sum don na konga in do na chok ta me ka hi Donald Trump te ron ti chu hi chu ni meu meya chu wang chuanin tlem lai de in do pui patni na lo top khan USA le Soviet Union in kara USSR in kara in do tak si lo in Khawvel sarkar rang te thiana siam tum le ral thuam ma te chung nung jok ni in chu in kol tu aranti in do tak si lo bo rok
vot tak nuai in do ang chi khatiang chi Mizo tong chun call tur chu ania khang ang in do na te kha alo oma USSR alo ke dara ti chuan US an chung nung zok ta call tur politics an ti te po chu lo top ta ti hian Donald Trump pa Trump ni na tanin president an ni lea chia chung changa ram dang te ne na in sum don ton na chia thar an lat le tak taka nge tu na chuan tariff or lo chok le ta ni heng ti hin kina chuan i tu na cái ni ang rol hậu tan chuan in zir lai bua kan zir pham me ulawanga ma ro chu thang thar te chuan in tariff or te po hi political science ate history ate public administration ate economics ate hian zir lai te pon laron zir chhove mai tur ania tu na thil thleng me ki i Khawvel hian in soya loa tin Khawvel sum don na point a ngong ani chuan France President Emmanuel Macron upon Trump hi telephone a bia in ram rang telaka US in chia ati sang chu enthale turin angena France President Emmanuel Macron hian European Union chuan boi kan du lawa European Union member ramten US malak na chan let dan tur kan ngai tu dona ti hilani United States hian European Union member ramtelaka hian chia za som ni na ti sanga hei hi European Union ho po hian in ngai tu non tulan ti khop maya Donald Trump hian inga ti ta nge aram atran rol pui ve bertin Europe lampang khomol pui ami te chu an tho pui thaviu thina tunma history kal to zong zonga po US le khotlang ram kan ti European ho te chu in lung ruala in ngai tlang taka kal thin kha he sum don na po hin European Union po hi adim chong lo te khan European Union a tel ram rang te kha in sum don ton na hen chia za som ni na ti sang ani amero chu United Kingdom bi khi chu za som ni ti sang thunga chu tiang ang chu nia UK le US te chu en kong en ke ba tu ma tanga ye enge ni tang ruala thil ti ho thin an ni na kara United Kingdom be po za somin sum don na konga chia la ka khan an ti san sak tho ni khatiang ti khania Donald Trump pa kalpui a thupui ber hi chu US United States America hi ti ho sa thar leang o ti khani meo wang le US United States America chan chole na hun tia Liberation Day ya puana wangin khoi ram ma hi zo lo ti mei tur ania chung te chu nia chuan White House Press Secretary Caroline Leavitt ti chuan US in ram rang te laka chia ti san chung changa hian Khawvel ram rang somsari don in chia ti san chung changa US ne na in biak na nei an du thu an non soi to atia he White House Press Secretary Caroline hian chialak dan ngai to non le chung changa hi chuan US President Donald Trump a chawin thutluk na siam theya chu wangin midangin soi thei kan nei lem lo ti in chanchinthar the dar tu te ma asoi ni Donald Trump an hetiang anga chialak vak chung changa hian in sum don ton na Khawvel ram rang te in sum don ton da hian atur don in ngong pon nei thuk viu dona heng te ni wang hian in be na te khatiang ang tharum manga in be na te in dong te chu chok lo masela in sum don ton na ko ngai chuan tu na hian in be na sataka chok ang ngai thei ani ti chuan he in do na kan ti mai sum don na lama in do na chung changa hian UN Secretary General pon trong Cameron nei chuak ta hiala ani chuan he in be na hian tu mai ne nan chang don lova atur ber tur chu ram re thei ber ten ni mei don ani ati Khawvel ram lian le ram ho sa jok te chuan ti hian tariff war an ti chhia manga in do na hi a chuak me ka tu na hian an om theyang eng ram point an in adjust thei mai zelang amaro chu ram re thei jok le ram mason mek developing countries kan ti le ram re thei jok poor countries kan ti ang chi tak khachuan in nasale zul jok in tur don ti in UN Secretary General point tong Cameron ni ta hialani Donald Trump malak na wangin hetiang a sum don na lama chia lak ti punani ta ka wang hian Khawvel chuan mitam tak ngai dan po phir ta thuya tin US politics apo eptupol democrat chopon na satakenan soisela court manga le parliament ta te po heti ngi chinfel ni se ti te po in tongkam na tak tak anon chak chok ve pokani heti ang ni mek lai hian Italy Prime Minister Giorgia Meloni chon ningani khan ningani hian tun ningani lom tur hian Donald Trump hi amudona Italy ram baka European Union ram dang tin na US in siati san tur chung changa hian engani thila soipui don nia soinia
อันนี้เฮียนินEuropean Union ram te na an du dan te le an ngai dan te po hi asoi pui thei tur ngai ani ani ti chuan Donald Trump an he chia alak ati puntak viawa wang hianin tuna hianin chanchinthar bera chuanin China nena anin beiton na hi China sarkar hianin Donald Trump an rama chia aron ti pung vak mai sia chu wang tak chuanin a dolet nan a aina sai na han apa Donald Trump hianin April nikwa atang hianin China laka hen China atang insum don ton na thil anin leiton thin an khami anin dorton China ina US a thon lu bungra then khata khan za pali in kan tipung don ne ti tamau mai boka hetiang chanchinthar te hilo umta Khawvel chanchinthar langsar tak churun ni chhota ni engpo chu ni sera Donald Trump hianin US panga iluat wanga hetiang ti te po hi ania ama hi kan thre reng tur chu sum dong hausa nia Donald Trump tui zong tak te po lo ni mai the ni tin America ram te po hi lelam zong in han chu taila hetiang taka I chan chuo ngai le America economy hi choi kan ngai alo ni viau ta ni te po hian alan ve thi na lai omani America chu kan rianga kha main kan soi to call to rawangin Khawvel ram sang ate thurol pui le lam tang siam tum reng reng khan communist school pui nen khan nin do na sa sia tun ma in do pui panina sang khat za ko somli pasari nulam pang tiang atanga enge ni tun nu thleng po hian America hianin Khawvel ram sang atan pui na poisa te sem chuaka tin Khawvel a pol lian kan ti United Nation te World Health Organization ti te khatiang ang chi pol sang tin an in do na lama an thurol pui ral thuam le khatiang ramven him na lama an thurol pui NATO rama ta po a poisa tho nem ber tu le ami hring tha tho nem ber tu ten lo ni thina wang khan US hausak na hi ram dang a hin luang ral na se me mani tin chu ti mai ba ka Khawvel a rem na le mon na te om theina na bikin Africa le Asia ram te Europe ram then khat te po niang kha nga te khan boina tul sung boina te chu in America hian ava pui thina ni kan thre dang tur chu Taliban te pon Afghanistan tuna rawan relta ama zong ka chuan US sarkar khanin asipai te tirlutin Taliban ral bei khan sipai atira poisa an seng da sa ema Iraq te po country an dictator Saddam Hussein te po US sipai ten an waka phloma ka tiang khan Khawvel a boina a om na sat na muna pia akhan Gaddafi te po te khan an wathata khatianga ni wa khan US sarkar hian ram dang hian Khawvel rem na le bon na om theina tur hian tha tho na salu to ka poisa seng na salu to ka hi Donald Trump te hian in ngun takin an thliranga US ina an ram economy ina tuar na satalu tuk le ram dang an luang chuk na salu tuk an ui ta US a champion le theina tur le super power an ni zel theina turin an ram economy siam thana tur le US dollar hlutna an ram poisa hlutna te lo san zual le zel theina turin ram dang te laka khianin tun ma a thiang zau tak le in phal taka an in sum don puyang kha an ngam tom bik lo te po chu lo ni ve mai the po ka hi chu economist te ho so ya da taila a ke chun general devin ting hian karon soi ni maya en po chu ni chela America ram tan chuan in that na tur lai tak po om ve mai the ama ro chu Khawvel pa chan chang America hian he tiang taka ram re thei jok te le ram te nau jok te laka ya chi ati san vak hi chuan ram re thei tan chuan in tor har tak tur ni ve tho ti kha chu kan the thiam tlang mai omet kan duain kan soi thui le don hei po du tok le taila kan chanchinthar thlir zauna panni na tan chuan Australia ramin in thlan pui me ni thuman nei don ti kan video ma salama khan kan non soi to a tuna hian Prime Minister nilai Anthony Albanese sale aking pui eptulam hroi tu Peter Dutton te chuan campaign ngor takidan nei chhozela thole ni April ri jan khan Sky News te chuan in hil fiam na debate TV debate ang khan hoi hota eta hian Prime Minister nilai Albanese hi a chhazok nia soyania ti chuan Australia rama anram in thlan tur Prime Minister thar thlan na turanga ni berang chu in thlan pui an ma chhon tura hian mi pui ngai dan an lakhom then khata chuan tuna Prime Minister candidate pahni Anthony Albanese le eptulam panga an president candidate tan ron vorchu Peter Dutton te hian chakjok tu turin anin beitok le dan ringa then khat opinion poll an ti mi pui ngai dan an lakhom ma chuan atu ma hian mani polin chakjok an ni lo ve ve nga
chu wang chuan independent MP emaw party te zawk MP te thlawp nan mamaw ring an tam viau bawk ni te pawh an sawi ani Australia ramah hianin tuna pawh hianin an in thlang tur hemi in thlan puian ma chhan tur a hian US President Donald Trump pambok in Australia laka chiaron tipung chungchang te pawh hi an campaign aw hla le in thlana pawh borok ron siam tu pakhat ania engtin nge Donald Trump hi an chan let don tiang chungchang te pawh he TV debate te pawh hin zo nia prime minister ni lai Anthony Albanese chuanin US President Donald Trump anena he tiang ang chia chungchang a hian soidunna kan la neang atia amero chu ep tu lampang ni hroi tu ni mek le candidate ni vetho Peter Dutton a vetho ngero hi chon heti taka US ina Australia min husita hi chu ator thiam thlei thei lawa chu wangin na takin ma ka langa ti vetho ngani chungte chu ram dang in thlang tura po khanin US ina ram dang te laka sum don na konga chi alak san chungchanga hian anin thlan thleng khan ngonga nei ta zelani ti chuana pathum na tan chun South Korea po in thlan chungchang tho kan han thlir lenga ma kan video ron upload to po khan kan non soi to a South Korea po in June ni thum hian President Thar Thlirna nei dona kan chanela hianin hemi chungchang hi chu ma khan kan non soi to a South Korea hian an ram rorel da sangber hemi court anti rorel na sangber constitutional court chuan an ram president nilai yang sukia la chu parliament ban tirna tur impeachment an put tu kharon pompui ta boka ti chuan hein thlan na hi chu ni thuma hian nei tur lo ni ta president candidate tura hian ding thei tura rin kai mi pali pangan oma chung zinga ero chuan ni puiten an rin ber ep tu hroi tu ni lai mek li jamung hi atling thei ber tura rin ania South Korea in thlan nei tura hian US in an ram laka chia za som ni pangaron ti san chungchang po hi in thlan boruak ka hian in an campaign chungchang a po mi puite ngai dan siam tu tur lian tak pakhat an ni vele boka hei Mizorama zu in thana pianga zu chungchang zu khable khablo chungchang an ngai kan ngai tua in thana ngonga nei ang deuh hian Donald Trump an ram sang a chia la ka wanga a chia la ka ti sana wa hian ram sang in thlang tur a po hian ngonga nei ta zela ni Mizoram in thana pianga zu khable khablo chungchang ina in thana ngong deuh hi ni tamai ome Donald Trump pai chu pui ve riu ve a ti to lampang hin na taka kalpui mi nia eng po chu ni sela hei Australia le South Korea in thlan tura po hianin chia ati puna wang hian in thana hianin ngong anei don ania chan chu an ram mi pui te khan engtin nge an president candidate te prime minister candidate te hian he malak na hi an kalpui don ti kha zona khan zo tamper tur zinga mi pakhat ani wangin chungte chu South Korea in thlang tur chungchang te po hi toy ten kan han thlir le thua kha chan chu South Korea hian kan soi tong khan an president yang suk ye le hian ni kum top lampang khan an ram parliament thiat din martial law ti kha puang thut maya amaro chu parliamentarian ho MP ho khan an lo du lo top maya ti chuan an president ban na tur kha impeachment motion khan pulutani chu ti chuan he impeachment motion a hian president ina martial law apuan kha an pompui lo wa president hi bang turin thuan an titlua chuan thutluk chu man ni lok khan an ram rorel na khemi court rorel na sangper constitutional court chuan aron pompui ta ti chuan yang suk ya la chuan sei thei anei ta lawa ban melo chu ti tura dei ta lawa chu wang chun president thar tur hi jun ni thum hian an thlang don ta ni ti chuan a palina tan chuan kan chanchinthar thlir zawa hian karon tel ve lo thi lo ma chu Ukraine le Russia in kar hian ya Khawvel chanchinthar langsar ber ta jing hena tel miu wangin kan ron tel ve le lo thei lawa amero chu tun to wa chuan anin do dan gor piela ma hian chanchinthar danglam deuh hle kan neya Ukraine sarkar chun China mi pahni Ukraine Donetsk biala Russia sipai te tan puya ommek te an man thun ron tar langani he thil thlenga hian China in Russia le Ukraine in dawa Russia apui ti hi Ukraine do turin mishring an thon chuak nial alan ta ka wangin Ukraine hian China sarkar hi he in do na telvea pu voi khatna ron netani China le Russia lam chun engba in soifi na tun thleng he chanchin ka bot sai lai hian an la nei lawa Ukraine chuan an ramma China palai chu he thil thlenga in soifi na nei turin an hriat tir to nge ni Russia le Ukraine in dong me ka hian China mai ba ka hian
North Korea point sipai sang chuang Russia hna hian a thon to a China point hetiang anga apui ve ni chu ngat chuan he in do na hi Russia lamtang North Korea le China te an ni ti ron chiang veu dona eng po chu ni sela chanchinthar te ron lang zeranga China hian eng tin ga ron in soi fia don hetiang ang hi tuna hianin China sarkar po Russia puin hein do na hian a chuak ve than ta em ni ti te po chu chanchinthar la khom tu te ngai dan alo ni ta eng po chu ni selam sipai pahni le kan man a ero chon hu hang na lutuk chu lo omri lo ni na lang ri ani kan thiat ve mai mai a Russia hian sipai noi Khawvel he in do na hian an tira sipai thaveng an ti an ram chunga hian makta duai ni vel lan ne ani chu ti ril chuan Ukraine lam hian Russia ne in do na hian sipai noi ni vel in do na hian an tira ti chuan an in thlau na chu noi nga vel alo ni ta ni chu Russia hian sipai nei tam lam hrim in do na sipai an tir mek hem front line dan da mek chu noi Khawvel ania Ukraine in an da ve thung chu noi ni vel ani thung ni chu ti chuan Russia sipai le Ukraine sipai front line kami a in do na mun mol tak tak om ka chu noi ngai na in thlau ani amai ro chu a thaveng ero chu Ukraine ni nan nei tam lo hle thung an sipai nei zong zong te thoin do na hian tira mati mai tur ania Russia ro chun sipai thaveng hi anin soidana chun makta duai ni vel la nei ni na in soi thung ani amero chu Ukraine hi ral thum lama le ram ven himna lama hian khotlang ram kan ti ho ti hen an puina sa hle US thlengin an puya heng wang hian Russia hian chu ti te chi min Ukraine hin supply thei big lo ani kan reveka chu wang tak chun Russia hi a om tokin an lo do let ve thei reng zel ani heng ram pani te hi kan non sei fo to thin ang khan rem na le mon na nei an la har sat trau trau hle baya in do te hin ning to lo mon ni le nga tinge an la in do zel ti te po chu ke ni mi mol ngai dan chu ani maya ma ro chu Khawvel hian ram hi in chi khat lek po mi na hlau don chuan nun na chan khop pin mi hian tang amani ti kan hriat fo tha chu mai ba ka helai Ukraine le Russia in kar boy na hi chu voi le khata chin fel mai hlei thei pon ni lawa a chan chu han boy na hi kan non soi do thina in nang le ke hian kan thretam viau to ome eng po chu ni sela he boy na hi chin fel thuai ani ero chuan Khawvel tan po thil tha ni a tin in do na mola om mek Russia le Ukraine mi te tan po a hriam zo zai tong ti chu a rin the ni eng po chu ni sela Putin hemi Russia president hian ne na changlo chon he in do na hi ti to pa du arin om si lawa Ukraine president Zelensky la atlom du loina diau du big si lawa chu wang tak chun in rem na kong hi an lat nai lo viau maya eng po chu ni sela hunin la ron fril zelanga kumin chung ti hian an lein do tlon le don nge anin rem to don ti chu hunin la ron hrilang chu ti chuan kan chanchinthar thlir ho apanga na tan chuan India ram kan lo lut vele tonga India ram chanchin hi comment lama he ai tam zok te po ron ti ni se ti te po om thina amaro chu a tir lama hian Khawvel chanchinthar te engani a langsar a headline tlang puita kan han thlir lo hi chuan kim lo deuh hleka kan thria da wangle kan channel min lo ngai hlut sak tu te a po Khawvel chanchinthar lampang han ti tam tura ron soi pol te po kan om tho thina wangin kan du dan hi ein rol vek si lowa ain chopol moi tok tur vel khanin kan han ti thina atir lama hian Khawvel chanchinthar kan han Khawvel ram zau zok chanchinthar kan han tia ti chuan a then ni na hian India rama kan han lut ta thin khan ya tun tuma po chuan apanga na tan chun India rama kan lo lut le to donanga India rama information technology minister Aisweni Vaishno chuan social media exa Aadhaar card apthar enchin ani tur thuatar langa Aadhaar card application thara hian QR code man theini to donani hei ke ni na kan hriat thiam thei dan tur chuan GPay te Paytm te kan manga dora te thil kan leya QR code kan va scan mai ang hian Aadhaar card QR code scan mai theina tur mobile app phi central sarkar hian asiam chok dona chumi chu tu na hian enchin na beta version an nei tan don ni in hemi India IT minister hian social media hian ron tar langa de heta hianin QR code chu mitle mai tangin mani ngei ni le ni lo en fi thei ani to dona ti chuan verification kha mani ngei khan mani QR code ngei khan mitle khami kan mail thatiang mail mai ang chi kha aron scan anga ti khanin
ke ma ni nge kan ni ti kha a en fia thei to to ni hei hi manani huna chuan mi 2 point Aadhaar card hi ken reng te hi hetiangang aka taka a xerox copy mo khatiangang thelu ngai mo man ngai kan tiang chi kha angai to don lo ni QR code kha scan theina to me don ni a thadon view ni mobile phone a I khami Aadhaar card application kha kan nei chuan inge ni aka taka ken vu kha ngai to don lo a thadon view ni na langa hei hi tu na hina en chin na a beta version mi than bik te ne na an han man tir phot chinaga ti chuan an ni tangin a thange thalo siam that ngai omem ti ten han chin fel nuwa nu thu sawa man tla kan ni ti an pom nuwa mi zong man thei turin an loron tlang zar don nia soi nia chu wangin ka Aadhaar card ka king lowa kan tiang chi kha phone a tek kha tiang application kan lo nei ni chun nakina chuan Aadhaar card king lem lo po khan thal sana kan tok to don lo ni om tak ania chu wang chuan hei hi India rama IT mason na chanchinthar langsar tak ani wangin kan han tel le ani ti chuan a poruk na chuan tuna hian Gujarat khopui Ahmedabad All India Congress Committee AICC session nei me kania nimin April niriat thole ni khan extended Congress working committee Congress rorel na sangber committee sangber tiang chu an neya chu ta chuanin an party president Malikar Jun Kharge an a kai hroya ti chuan heta hian Lok Sabha ep tu Paul Roy tu leader of opposition Rahul Gandhi an thu soina te pon ya he thu soya hian Rahul Gandhi hian in Congress party hian tundin muna hian India rama schedule caste le schedule tribe hebi ke ni tlang bi tele evisinga namchia pot namche sangjok SC ho te thlop nei chu kan nei thato ema Congress party na ma an lak le na tura a soiji nga chon nam hnuai hnungjok OBC and the other backward class te tanga thlop na sale zol le tamjok an nei thine turin tanla ka ngai thu soi chok ani tin hei ba ka hian Rahul Gandhi hian India ram meichia ten Congress hi an thlop tlat thine turin meichia te hi Congress lam tanga kan siamangai ni tin malak na tur kong ni thadewina soi ni ti chuan kan chene la po kan tar lang to a April ni riat ni min le voin lom tur April ni ko chung hian All India Congress Committee session ni Gujarat khopuya hian an nei chun zom dona he an ni na phei chu aminol pui han ti la party roi tu lok ho India rama Congress party roi tu AICC session kal thei chin palai sang khat jasari chuang tel turanga ania he session a hianin Rahul Gandhi tenufa Sonia Gandhi nen hianin an langsar fal le nal turanga ania ti chuan engeni Rahul Gandhi farnu Priyanka Gandhi ro chu ramdanga an chungte damlo na wangina zina wangina telve theidon tolowa hei Priyanka tel lo tur ngot po hi India ram chanchinthara langani Gandhi family chuan hu hang chun langa vioni April ria thole ni AICC session an nei kal Union Minister Lui P Chidambarama Union Home Minister Lui te Finance Minister Lui ten Lui lo ni P Chidambarama kha Mahatma Gandhi chen na thin Sabarmati ashram man tlo line kolum lu to ko wangin ni khoshalo na tluwa damdoin an troya amaro chu Chidambarama hian social media exa aron posa tuna chuanin ka thato medical test kan neak engma harsan na kalo nei lo kholum luat heat wave wanga tlu kan ni ka dehydrate na solu to ka chu wang chuanin ka taksai na lo tur zo lo ka tlu ne ka ngai tu om lo ya ti chungte pot chu chanchinthar langsar zola nia Congress hian he sesona hianin state assembly in than lom tur then khatam malak na tur te le an party chunga thalai tamjok te roi tu ta na nom theina tur te le malak na tur sang te an ngai tu dona he Congress sesona an ro rel hi India ram in than puilom le tura le state assembly in than puilom le tura Congress performance ron shil tu tura ni wangin an thutluk na he poimo view tura ngai ania tin he Congress sesona hianin an resolution pass turzinga thillang sardu chu Sardar Vallabhbhai Patel kha India Prime Minister Deputy Prime Minister thinani Congress pa nia ama he Gujarat mi nia amai chu Nehru cabinet mi ani wangkhan India rama Deputy Prime Minister ma saber le Home Minister ma saber ania
Nehru te chung kwa an lan sartak em awangin BJP hian game thiam deuh nan play a tuna Narendra Modi te sarkar hianin Sardar Vallabhbhai Patel hi Congress in an hlam chia deuh nian hriat awangin i BJP mi le sa ni om tak hianin ama chu boral dei to na chung hian alim Khawvel milim sang ber po Sardar Vallabhbhai Patel lim kha Statue of Unity and ti kha Gujarat a khon an din ani kha kan hringa BJP hianin ai ham that lak na ta hin an mang na sawi wa hei hi tuna All India Congress Committee session Gujarat an ne hianin Sardar Vallabhbhai Patel kum satin na Paul hian Congress Party hian resolution an pasa Sardar Vallabhbhai Patel ka Congress mi le sa nge India ram ta na mi hlu India ram ta na politician ngai poimo oman ni zia thu khan ron sainon veni Sardar Vallabhbhai Patel in chu na na ta hle ni chu Congress pa kha BJP hian an lam tang ni om takatun nuwa boral tak nu kum tam fea Modi te Prime Minister ten han ni chho hian ama Modi Gujarat lampang mi lo ni bok nen aron tilar ta samai sia thangthar te pui chun Sardar Vallabhbhai Patel hi Congress mi ni lovin BJP mi mot anti hial tong chu ti khopinan vorlar ni kami kha tun Congress se sana po hian Sardar Vallabhbhai Patel le Ambedkar hi choi thar le ni se anti atin Mahatma Gandhi te po Mahatma Gandhi po Gujarat mi tho ni wangin ti hianin anni pathum bi ki tun AICC se sana hianin India ram roi tu Congress roi tu lar thin le mi poimo tak tak pathum te kha choi lar thar le ni se ti in game an non play vele thungni Congress lam hian ti chuan kan chanchinthar thlir ho apasari na tan chuan Supreme Court tina Tamil Nadu Governor Rorel dan a thutluk na thararon siam hi chanchinthar ngai nom deuh mai pakhat oma Supreme Court chu India rama court sang perania chu chon Tamil Nadu Governor RN Ravian and State Assembly in Bill somop an pom to ama thua dan anilawati amo President Pompui tura thon du lok lo thin chung changa Governor hian ati tur tilawin hetiang thutluk na ma thua lo siam ve ngot tele tin President ne na Pompui tura thon du lawa alo ti khotlai thinang chi takha Governor hian ati tur tilawin hetiang anga hian ain hetiang ang hian thila kalpui tur ni lo tin thutluk na thararon siama heta takian in Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin chuanin Tamil mi puite ne na ani atia Tamil Nadu Governor RN Ravi hi IPS officer pension ania angeng khop maya angeng hanti la BJP pa ni boknen Tamil Nadu state a hian antol to party DMK in ron rel mek boxia anin millo ema chuwang chuan kot poina thutluk na hetiang aron siapta hi Tamil Nadu sarkar tan chun thilomum takania Tamil Nadu State Assembly na bilan pass som paliami hi som chu athon let ani athon let tiom chu apom pui du lo ani chu tingang vel te chu ni wangin rorel na kha State Assembly me nan pom to poka president ne na pompuya dan ni na man dananga man thei tur ti mai tur ta kharon alo ti khotlai aneya tin hei chu dan anga kalpuya ni lowe tin ama thu te khan ngai da lo siam ve thina chu wang chun Tamil Nadu State Sarkar Rural Mek DMK party tenen hin mil lo ema ti chun Supreme Court hian thutluk na thar nimin April niriat khanaron ti chuak ta ani chu ta chun Governor hian State Assembly dan nina apom tong chi kha chu ati khotlai tur ani lawa tin ama thu in khateng ang chi kha ngai dan farhate te khalo nei ve to tur de lo tiang deuh hlekin thutluk na ron siam ani chu ti chuan Governor RN Ravi hi Assembly Bill chungchanga hianin soi neu tur atamatin Tamil Nadu Assembly mai ba ka Tamil Nadu sarkar nen po hian in millo na kong sang an ne chanchinthara alang fo thina Governor ni tanga Tamil Nadu Governor ni tanga Tamil Nadu State sarkar ne na anin millo na hi chu India ram chanchinthar lang sarji nga hen ron lang fo thina ni ti chuan tuna hianin Governor ina State Assembly na nikum lama nikum ma sa te a bil lo pom to a pom pui du lo mo president hena thon du lo mo lo ti khotlai te wangin Tamil Nadu Assembly na bilan pom to pom non le tura Assembly an put non kha a nual pokani chung te chu ni wangin an Governor hi BJP mi le sa ne pokan nok sak thiam emani Tamil Nadu sarkar le an Governor RN Ravi te
in kara borok neu then kha thian soila ni kum khan assembly house a thua soidon in atira hemi India namhla national anthem hi an saklo wangin alung oil wa chuak taw to boka Tamil Nadu a hian hei an bani I state thlang hin ne ya chu atirin an play ya an sa ho phota atopa nam hla national anthem zo hi an sa thina ni chu RN Ravi hian India ram kalphung ni lowetin atira national anthem play a rota wangin an pompui du silo khawang khan hey governor address chu budget session a dona tele khatinga nga om zia kha a chuak taw to bokani ti chuan nikum masa kum sang ni som ni pat thumpo khan athu soitura sarkarina aron ji angkha in rem lo na nei an ne wangin assembly a hian governor speech a soidu to lo bokani ti chuan nikum masa le kum sang ni som ni patni po khan governor address athu soitur zia then khata po apom lo zong thila tela wangin chungan thu zia then ka chu chher chuak tel du lo ani abik takin hemi Tamil Nadu hi Dravidian mi an ni kan ti to kha ka channel lo ngai thla thang te chuan Dravidian chungchang te South India chungchang te ka sei nguna in lo hrianga khata khan engge ni Dravidian milar kan tiang chi tele khum milai an thu le hlar le politics lama mi an nationalist veng chi te chungchang an zia te ka governor hian in a chhir chuak tel du lo ni chu antiran Mizoram governor hian Mizoram milar tu ba puro ku ngate thu le hla te an zeng chi te kha a chhir chuak du to lo sela angai om du ro ngatang khatiang khanin an governor RN Ravi hianin adu lo zong atin na hle an soidan chuan tum thum ngot hemi Tamil Nadu governor ani nu hian lungoi loin state assembly a thu soitur hi chuak taw to nia soi ania chu wang chuanin chanchin hi an nga ton khopa tin kap Tamil Nadu state cabinet minister pakhat po iruk thu boy nam hoya a hriata wangin ban tur ani tin rotna siam hi me state cabinet minister te chon ban don te chon chief minister thuro nanga ban tur ania ama thuin ban tur ani ti mi to pokama ro chu I khati lai khan khathila thlen lai khan Union Home Minister Amit Shah karon in rola wangin he boin he kal thuilu tuk talawa chu mai ba ka I minister lak lu tur anti jeng mi pakhat po eruk thu boy a in nam noya neya wangin herin omna thu tiam tir du to lo bokani chu chungte ni wang chuan Tamil Nadu governor RN Ravi hi chu adana dang ve khop mai at de khir khop mai ti chuan hemi Supreme Court ina Tamil Nadu governor omdan tur chungcha nga thutluk na CMC nga pakhat lep chu Tamil Nadu state chunga sarkar ina IN Call State University a hianin governor te chancellor an nia amaro chu chancellor ni na le anna tho tur chungcha Supreme Court chun governor chu state university a chun state sarkarin an thure langa pianga lo pompui mai tur ania amma in governor hian ngai dan thana mo pom du lo mo kha nei tur ni lawatia chumi chungcha chun vice chancellor tur ro chungcha po state sarkarin search committee aruatin apom to chu governor hian alo tol thiang to lo ni atia tuna hian Tamil Nadu state sarkar le governor po vice chancellor and state university chung ni an state university sang vice chancellor ro chungchanga hian thu in chun nei ni governor hian search committee anti khami vice chancellor ro tur a committee din tur chungchanga hian UGCI on til tur ani tia state sarkar hian ngai lo on ti boxia chu wang chuan an thu in chu a hian Supreme Court a hianin tun din hmuna chuan Tamil Nadu sarkar zok hi thiam an changa governor hi Supreme Court hian ati turang ati lawa mo ti lo tur tiang chi khan ron soilan tak ngolo wangin governor hi tlom to deu zok turang ngai chu ni ta ni chung te chu chanchinthar langsar le chanchinthar dang dai tak ni wangin kan han thlir tel le ati chuan a pariat na chuan Andhra Pradesh chief minister Chandrababu Naidu chuan an state ko pui tura duan mek Amravati a in mun thara le ti chuan anin mun lei thara hian in sakna tur hemi alung phum te pon phum thuai don ni nan soya hei heta hian sarkar thu chu nge an party TDP thu chu chuan ni atar lan danin an state chief minister berin hetia an ram kho pui thar tur Amravati a in huna leita ka chuan an state kho pui tura hianin mi pui te point be seina tharan nei le don niin anon soya Amravati hi then khat chon kan hrenga hrelo te kanom takin han soitaila Andhra Pradesh hi
state pan hi in then ta ti chuan a in then pakhat jok chu Telangana nia Telangana Andhra Pradesh khopui thian chu Hyderabad ania ti chuan Telangana state alo pian ta kha khan Hyderabad khopui kha Telangana state khopui tura duan alo ni ti alo ni ta ka wangin Andhra Pradesh en khopui en nei ta lo ni state pakhat ve reng ruang hian khopui en nei lo wa ti chuan Hyderabad kha kum som chung anin trawmanga ti nia ti chuan kum som chung anin trawm chu lo top ta ti chuan Andhra Pradesh chuan khopui tur an han tapa khopui lian tak tak Visakhapatnam ti te Warangal ti te enge ni Vijayawada ti te po omani amara chu khatilaya an chief minister tuna chief minister ron ni le tha Chandrababu Naidu hian khopui thar hlak khadina tumani chuta chuan an khopui minga chuan Amravati ti phua he khopui thar hi Vijayawada bul nai loka omani wangin Mizoram lo nita sela aizola tanga sairang angvela khanin khopui thar khawadina tumta khatiang angkha dinan tummek lai khan Telugu Desam Party Chandrababu Naidu poltekha in thana khanan tlata ti chuna dotlia ron sarkar OSR Congress roitu Jagan Mohan Reddy te khan an chief minister masa Chandrababu Naidu an khopui thar Amravati dina tumkha an kan sela man la du ta reng lo ni Chandrababu Naidu khan chief minister ni chung khan kongte siama building tam tak te samana an state assembly me po chu an khopui thar tura chuan sa so manani high court te po ma ti hian smart city kan tiang chi an tiang chi khan adung choka Khawvel huap po India ram chang ni lo Khawvel huap po khopui moi le changkang turan duan kha adot le ron lal chief minister Jagan Mohan Reddy khan ma la du to lawa ti chuan ani chuan Jagan Mohan Reddy chuan malak na thara ne ya chuan Andhra hian khopui pathum kan ne yanga judicial capital te executive capital te legislative capital te kan ne nga chu wangin he Amravati a hian malak ra engma om lowang ti man la chunjom du ta lo ni amara chu nikum hasa khan Chandrababu Naidu hi Andhra Pradesh chief minister thar ron ni le ta ti chuan Andhra Pradesh khopui thar tur Amravati chu ron tuai thar le to ma chumi bultan na tan chuan ama ngei po he Amravati muna hian in muna leita chu wang chuan malak chho hin tum le don nia lang ania engpo chu ni sela helai chanchinthar hi chanchinthar tar lang tu ten han tar lana wang kan han thir le zoi ani ki chuan apakwana chuan Supreme Court in West Bengal state chhunga zirtir tu tan alak mi sing ni sanga za somnga pathum te an na tanga ban turan ni ti thutluk na siama wangin West Bengal sarkarin zirtir tu sikul zirtir tu mi sing ni chuang te chu ban ta hemi chungchanga hin zirtir tu ban tak te lungoi lo hian Netaji Indoor Stadium April ni sari thotan ni khan an pung khomani ti chuan an chief minister Mamata Banerjee chun heta zirtir tu lungoi lo pung khom te hi avakal chila ti chuan an na an ban chan hi Supreme Court thupek wangania state sarkar chon Supreme Court thupek kha dodal theina kan nei silo chu wang chuan Supreme Court thupek anga in na tanga ban hi kan nia amai ro chu in na in chan hi kan thriat thiam puilu tuk chewa chu wang chuan kan tuna West Bengal rural mek Trinamool Congress sarkar hian in malam hun tur kan ngoi tu puyang chonga keima chief minister nge po hi tul ani chuan in na in chandet le theina tur hian zel po tul chon ka tang ba yang ti in zel ta na in hom thu thleng khana wa sai choka hei hi Mamata Banerjee politics thiam vena reu hi nia mi in chu chief minister ber kha zirtir tu ban tak te lung oi lo kha amuna kalchilin in nine nei let le theina tur ni chuan keima hi tul chun zel po ka tang ba yang an ti de ora pa kha chuanin zirtir tu lung oi lo tan ka chun lom om de tur ani Mamata Banerjee politics a thiam verio me ya thildang incident tun malama po atran to lampang chun ta ka tran atul da ni te chuan chief minister per po kong zauna te telve mai zele ni khatiang chi ni wangian Mamata Banerjee hi West Bengal politics aina tlo nek me ya chu wang chuan West Bengal hian in than na kum sang ni som ni parokian an ma chondona atling chun jom lengem ti te po hi ngai tu na ti thui takani atlin chun jom le te poirin oma atling talo ni point Mamata Banerjee legacy ti hemi asul nu hi chu West Bengal hi chuanin are to don big lo ni
ti chuan he zirtir tu Supreme Court ina ban tura ti chungchang hin ban tura ti na chana chuan an lak dana chungchanga khan zirtir tu qualify lo tele a lak dan khami a recruitment process kha mumal lo ti wangain Supreme Court chuan in ban vek turin aron ti tamai sia ti chuan state sarkar chuan a ban ta khania hemi chungchanga hin eptulam West Bengal la eptulam BJP te chuanin zirtir tu nalak na konga hian CM Vapa Abhishek Banerjee chuan thamna poisa chengvai bel jasari chuanga dong ni nan soya hei wa hian amale ani tuna chief minister ni mek ni Mamata Banerjee ti abanan phut thuan soi ve thungani ti chuan kan soi tawng khan West Bengal hian nakum sang ni somni porok hian state assembly in thlanan ma chondona BJP te chuan West Bengal a rural light tinamul congress pai thla kan tum em a ama kan chadel la video karon upload ama salama pokhan karon soi to a tun lok sabha in thlan nung ber sang ni somni palia lok sabha in thlana khan West Bengal a hian BJP ten MP nei bel chau mai ni chu wang tak chuan BJP te hian chance nei thaina in hriani Mamata Banerjee Paul Trinamool Congress te hi ne theina chance omin an hriani chu BJP te hian West Bengal a hian tu na hian kalpuian tum chu 5% formula an tia chu kan kalpui don en tia chu BJP chu ka chadel a hian karon soi thina Hindulal ram zau du tu ten nia anni BJP West Bengal unit te hian mala kan tum dana chuanin Hindu nam tha hei upper caste an ti ho zingami Brahmin te Kayathas te Vaidya santi ho te hi BJP an vote thei na turin thei to pa mala kan tumani an nge ni an aw la po Hindu nam chu i tang rualong u Hindu nam ka ti Hindu sa ko betu te chu i tang rualong u ti aw hlan ne ni chu ta chuan he state assembly in thlan na kum sang ni somni poro kan nei tura hian BJP chuan Hindu nam tha ho vote an hui vek thei ni chuan Trinamool Congress hi thing thla thei turin anin ngai ni ti chuan enga tinge Hindu nam than target kan ti chana chuanin I Hindu te kha anlung len naram an sa khuana khami Hindu nam tha ho kha Trinamool Congress ten lo vote thin mai thei ni Mamatai Paul te kha amaro chu in vote tur tik tak chu in sa khuat na zom pui Paul political party BJP te hin vote jok tur ni tian an som lung len thei hlau chuan Hindu nam tha ho vote khan hui chau thei don ani tin Hindu nam tha mai ba ka hian Hindu nam che ho zinga po tuna Trinamool Congress sarkar West Bengal sarkar ina ngai sakwak lo an nam che ho khang ho ang chi te po kha hom tel ti ran tum po kani Hindu zong zong tran rol turan ti top pe ni chu ti ni chun West Bengal a hian Muslim an tam ma Muslim te kha Trinamool Congress ho lo vote ta sela Hindu hlangina BJP in vote chuan BJP en sarkar theina chance nei nei threwe tlat pokani chu wang chun sa khona politics khati ang chi communal politics kan thuk taken en rola chu mai baka chi le chi in thlir na khas politics pon thuk takin West Bengal politics a hian lu chilani ti te point kan soi thei ome ti chuan anni BJP te na an soi dan chuan heng nam tha te hi tu na rural light Trinamool Congress sarkar te hian engte chiama ngai lawa ngai tha em zoka tin an da pui mo ngai lawa BJP chuan kha Trinamool Congress sarkar ina nam tha ho ngai sak lo le angai ven lutuk lo kha game mangin kan ngai venanga kan da pui mo nga lamtanga kan siam dei don an tia ti chuan Hindu te hi changrol tura kanin min vek thei chuan BJP vote 5% za pangai na punga nga ti chuan kan sarkar ni men ti ni chu 5% formula kalpuin tumani ti chuan Hindu nam thang ngor khan target ani lawa sarkarin Hindu nam chia angai saklutuk lo ho te po kha BJP lamtang turan som thei anin be sei pokani chu chungte ni wang chun Mamata Banerjee Paul Trinamool Congress te po hianin confidence taka chu haran ti to viu mai theini BJP hian central sarkar puina nen ama pun karon soi to a West Bengal a hin eng tiklai main BJP in sarkar na na siam ve ngai lawa siam ngei tum hian thei pato pin man la chu wang chu Trinamool Congress sarkar tu na sarkar lai mek po hianin BJP ral lo lian hi do zo ngei tumin man la vena samek boka chu wang chun West Bengal politics chu turu thina ni anin thi chil rup ropa anin 12 vok ta sa thina ni chu wang chuan in thlante lo na nai chawanga nun na chan te po anom chole nok mai the ni chu wang tak chuan West Bengal politics ngai nom ba ka arab thak chang te po mani chung te po chu chanchinthar thlir zauna hian
kan han tel ve le shama ni ti chuan a som na chuan Bihar Rural Bek Nitish Kumar Party Janata Dal United ten Muslim te sakho bungrole ramle in nei dan chungchang dan parliament ina pas thartak of bill an ti kha an thlopa wangin an party mi le sa muslim mi hroi tu lung oilo mi som panga te chuan an party JDU Janata Dal United an chuasana ti chuan heng muslim mi JDU chuasan tu te hi Motihari district mi te fek an nia hei hi inge ni chanchinthar lo lan chan kan ti chuan Janata Dal United te po hi Bihar a hian muslim te vote an muna sa ma muslim te hian an thlop thina chu wang chuan Nitish Kumar chakna nar pakhat te po hin ni ve thina ni amaro chu tuna parliament ina dana pas muslim te sakho thil nei chungchanga inge ni tro rel na thar tur of amendment bill an ti an pomtak tuna chuan ek kaloni ta of amendment ek kha Janata Dal United te hian an thlop ta ka wangin Bihar a hian muslim te vote an chan ve tok theni Bihar in than te po hi an nei don le nai chawa na kum thowa em nge kumin kum top lama hian chu wang chonin Nitish Kumar tan po hian muslim vote han hui thar le hi a har view ve thei na lai awma wangin politics thlir zauna te po ni boka ni wangin kan han tel le zoi boka ni ti chuan a top na ber a som pakhat na chuan Union Finance Ministry chuan sarkar lai puya Finance Ministry chuan India ram state som pakhat Andhra Pradesh Uttar Pradesh West Bengal Bihar Gujarat Jammu and Kashmir Karnataka Madhya Pradesh Maharashtra Odisha le Rajasthana rural bank sang te chu nei ni khata tang hian hi an state thawa khan an state thawa rural bank te ka mun khata chhun khoma bank pakhat zela da an tumani he malak na hi one state one regional rural bank ti thupui manga kalpui turania tuna hian India ram puma hian regional rural bank somli pariat an oma he malak na hi kalpui hlotlina ni chuan India rama hian mei ni khata tang a het he bank pakhata in chhun khom tiran tum ata ka chuan regional rural bank an tiang hi somni pariat che India rama aum to donani kan thret na ti zawa han soi to mai la Mizoram po regional rural bank kan nei jinga langsap te chu MRB Mizoram Rural Bank India hei hi kan thret tur chu State Bank of India ina a sponsor ani State Bank of India le Mizoram Sarkar ina anei tu nina anin tromania khatiang khan regional rural bank te hi RBI Reserve Bank of India ina phalna angin a sponsor tu an chuan din the de thinani tuna hian State Bank of India hian regional rural bank hi India rampo wa sompali a sponsora ti chuan adot tu chu Punjab National Bank ani Punjab National Bank hian regional rural bank pakuan sponsora Canara Bank in Pali and sponsora Bank of Baroda te Bank of India te Indian Bank te hian Pathum and sponsora Central Bank of India hian in regional rural bank pahni sponsora UCO Bank te Jammu and Kashmir Bank te Indian Overseas Bank te Union Bank of India le Bank of Maharashtra te hian regional rural bank pakhat an sponsor pokani chu wang chuan Mizorama MRB kan ti te poina kina chuan hemi rural bank dang Mizoram ami tenen hian Mizoram hin apex bank kan ti rural bank kan ti hini phaim ka thalawa he lampang economics lampang hi chu thuk ta ka hriat lo wangin thoi takin ka soilo theilawa regional rural bank te chhun khom selan ni chuan MRB te poina kina chuan eng bank eng nena mola chhun fin te pola ngai mai theya hetia regional rural bank te takte te state sanga engeni te takte tia an kha state pakhat zela khan bank lian deu in chhun khom turania chu wang chuan central sarkar ina malaka tumna te poi thil thatak te po ani theina lai te po ve thei tho ani chu wang tak chuna thok tu te ta tak po thanga tin an poisa chevela po lo lian thamanga ti khan regional rural bank lian deu kha ve thei don ani chu wang chuan thil thatak tura te po han ngai la thil thara ni lo sia chu sarkar in rotary namlo wangin chung chu politics ni chelo ma sela hemi finance lampang chanchinthar ani tel tho wangle kan thre na ti zawatan po thil tha ve shrim shrimani wangin kan han soilang ve shrim shrimani ti khan tun tu matan chung kan du tok le photanga kan chanchinthar ron bot saite
min lo lut sak thina kan lom thei em ani ti kha soi non fo hi ka tua chu wang chuan in chunga lom thu ka soi thar le a ka du ber chu mi ten heng chanchinthar kan han buat sei ve afam kim lo tak te po hi in lo ngai hlut awang hian lom thu ka soya tin ka du ber chu kan ti chu hlok puina te le beng varnan te in dom man hian alomom ka ti chu ka du ber ania tin zirlai te pon dianga tin zirlai ni kher to lo phatiang lampang ngai ven tu tan po mason na kong khat ta la kan nei tlan theu thei nan he chanchin ron buat sei tura ke pa puina ken buat sei hen ka hlok pui to ke mang bu kan nang ni ponin lo hlok puya in lo beng var pha na te ani khan thil tha tak nin ka ria chu wang chuanin heng te hi thiam le thiam lo in hun nei ang chuna kan han buat sei ve len ya chu wang chuanin kan tang tlang zelaga nang nilamina min lo troi om ve thei zel thian kan tan hian an nuam ani ti kha kan soi thar le duwa chu wang chun min troi om zel tur ta point kan som chowa tin like te kha han met ula kun chung pui lem khan met ula tin comment ta khanin hemi chanchin tharin ngai thlak pa te ngai thlak zo te khan thalo mai tha mai han tiang chi ta pon yang chu comment te kha han pe le ula tin chu tilam hoi chanchin thar te chu ka ngai thak chak kamo ron buat sai tum te in tiang chi te kha in thla rung hau lo ron sai ula kan theina kong kong ale kan thiam zong te ni chun buat sei te kan han tumanga tin soi sel na te khatianga thatok lo in ti te le na son na turin yen hriat ta po khain thla rung hau lowa soi zel turin karon som chawani tin chu mai baka kan channel te hi min subscribe saktu in pung zela kan loma la subscribe lo te khan in subscribe ti lai khan met ke ula lo subscribe zel tur chawin kan som bok chawa tin a the dar na konga a link kha share ti khan met ula share ti khain han metanga ti chuan WhatsApp lama te Facebook lama te a share tar zel the ni ti kha hreila tin ngai thangai lo te le he tiang lampang tui ve si an ngai thak atana indu sakho te po kha lo hril ula ti khan kan tang tlang zelaga mi te tan bal som nai ni tlang zela ngu ti kha kan soi le du ni tun tum tan chu kan du tok le photang